Pausidim pum uibamar uibapau kharab de tauzare. Marang Ching Ningkhaibada micham jauna Mioi yang hi ka bangarom Fumjinkhre. Asi baksang ni fangle taragani fan rescue taukhre. NDRF SDRF ki team chingna mi kan bagi thawak haukhre. However, ahingno yaida noni district manung chanba Marang Ching Part 5 ta leiba Tupul Yard Railway Construction Camp area da yamna jauna. Ningkhaibada ki thawdokta territorial army ki person sing railway ki staff amasung misam mga jauna yam tabada Mioi yang hi ka bangarom lainungda Fumjinkhre anmai painare. Tam thirapa thawdok adudagi Mioi nifan gi asi baksang phangbagam khre. Rescue operation chathabada Mioi taragani fan kan bagam khre. Atopa Mioi yang hi ka mga thiba khangdri Ningkhaibada ki pu tharak palibak amasung nungjaw kaya na ijay turel gi chel thalure. Thawdok thokfam dagi phangpa paun hai ngarang dongjai matung da mafam aduda akan banong chubaga loina chingthak tagi saurak na meter chap nga hiana fak chawna chingthak tagi nungjaw laikhom laithang singa loina na pulap waina ningkhara padagi mafam aduda leiba territorial army ki camp aduga loina na mafam aduda leiba camp sing polap leibak manung da Fumjinkhibani loina na madugi leibak aduna chingkhong da chelebi ijai turel ki ichel thalobani haike Mafam aduda leiba territorial army ki camp adu measure amna losing laga punda percent foga homdoi leibane loina na maduga puna leiminaba atai camp sing da leiba Mioi kyasu leibak na Fumjinbada yaukhre haire Haujuk Pawbuda Thawdok Thawfam adudagi territorial army ki percent tari namazong BSC Infra Private Limited ki Mioi amagi asiba haksang jona punna haksang nifan phangbangam kre Asok ba Mioi taraga nifan kan bangam kre laibak thiba thawdok aduda leikhitraba territorial army ki percent sing adude Milan Tamang Sering Lepsa Diwangkar Thafa Sankar Setri Benjamin Rai MD Jairul Hakamasung Marks Kuruni Loidan Laikitraba BSC Company gi Senbi adugi pamina Gopal Fogan Kawi Hari Labak Manungda Fumjinkhibasing adugi Manungda Marang Ching 5 Taki Loingpurlan Gonta Mai Apokpa Maidiglung Thoilin Liu Mapuroiba Lungpitlan Gontai Mai Kabamgai Gontai Mai Apokpa Longai Fun Sunkul Yu Mapuroiba Kapngai Gontai Mai Amasung Makogi Masanupi Jan Taul Yu gi haksang phangbangam tanalaire Masigalurena Northeastern Frontier Railway gi engineer ahom BIPL gi Mioi ahom territorial army gi force commander Weriba Major Amajona Parsen Kungadarok BSC Infra Private Limited gi Mioi Tara Taret gi haksang Yauna Puna Mioi yang ka mga gi haksang hausu phawa thiba khangtana laire Ningkhaibada ki thawdok aduna maram oraga ijai turel gi Ichel ngarang ahing dagi thingdun rerkiba du leibak sing chen thagiba dagi turel gi ichel amuk hana hanjan rakre haire Thawdok thawfam aduda Manipur lenga ki meket gi state health department gi ambulance taru Medilen ki ambulance manga sangsinuna asoka pansing amasung asiana yawriba sing aduge mateng pangle ambulance taraga mathoi asida doctor ani amasung nurse ani na mathau tawre asok basing Imphal Green Hospital da pura kre haire Asi baksang sing aduna Janem Smoke the postmortem taun na bagidam bakta pura kre haire Mafam adudagi phangba pauna nong sing gi phibam phattaba masong ka hena mambana rescue operation chathabada khudong chathaba leibana namitang gi matamda rescue operation chatthaba lepkhre hayeng ayu angan badagi hauna rescue operation makha sathaki gani haire Prime Minister na review tawkhre None district ki manung chanbada leiriba Marang Ching Part 5 ta thokiba thawdok Ningkhaibada thawdok adugi phibam Prime Minister da yengsinkhre Prime Minister na Twitter da thakatpa post aman hai se Minister N Biren ge wari sanabada laibak thiraba landslide adugi oiriba phibam asi khangle laibak thiraba thawdok aduda awaba taraba singidambak center angba thakta mateng pangani loina awaba taraba sing adugi damakta taibang mapuda thauneri thawdok aduda laikhitaba singi mung manung ki awaba da sarug yari loina asoka pandanglaba sing adusu athugada phagalakpa oirasna haike Railway Ministry ga wari sanakre Railway Minister ga wari sanakre Manipur ki Tupul Railway Station manakda thokiba Ningkhaibada thawdok adugi matangda Minister N Biren amasung Railway Minister Aswini Vaisnav ka telephone gi khudangda wari sanakre hausi mi kanbagi thabak leptana chathari aina phongtokle Governor na tungaitaba phongtorakle haugiba chayul amrom asida leptana chukhiba nongna maram orga Tupul Yard Railway Construction Camp da Ningkhaibadagi misi mina nangkiba amasung asok apan nanggibane Thawdok aduda laikhitraba singi imung manung dandang huriba awawada saruk jari amasung makhoi ki
thawaibu ingna chingna thambina da pama pudan yire loina lebak thiba thawdok adu da asok apan nanglaba singsu athuwa matam da fanglakpo oirasna haike Congress ki team Chingre marang sing part 5 ta thokiba sing Ningkhaibagi thawdok thokliba mafam adu da Manipur Pradesh Congress Committee ki President ke Magasan Ranalu Singba Miut Kangpu ama Chingre Pipa madu yangsilaba tungda MPCC ki President Magasan Rana hai Sing Ningkhaiba asida railway platform amsung station wena sagaliba asegi Sada yang kairum amang ata thokre ana railway ki official sina phongdorakle Laibak thiba thawdoga sida laikidaba Mioi sing ki ibong manung na nanghauriba awabada Congress ki mekedi ki sarugyari loidana sok apan nangkhraba singsu athoba matamda phibam phagalakpa oisan haina taibang mapu ki mafamda thawniri haike Housing Labor Manungda Fumjinkhre Ladiba Mioi Sing Asigi Haksang Thibagi Thabak Hena Junction Hanaba Prime Minister Na Miang Changanangi Loina State Asigi Sakwa Thorangi Thabak the Mateng Pang and Balagliba Mioi Sing Asigi Nabakta Congress Na Angam Batak the Mateng Pangani Haiki Madagasi the Sub Minister Na landslide ki Pibam Hagding Na Yang Chingre Laikadaba Sing the Lak Vanga Asok Panalising Yankai Piragani Lak Tokre None district to full Manaki Marang Sing the landslide Toki Pama from the Minister Nongthomba Berin Masamak Chatuna Pibam Yang Chingre Like it rubber musing even the ex Gracia or the Manifu like Andalpa Lak Panga Manga Piragani Asok Personal Policing Yankai Piragani Asok Passing Laying with the Sang Basan Pum like the Puto Lagani had a Minister and Perin the Lak Tokre Narangahing Toki but Tok Aduki Pau Fang but the Minister Masakuna Pibam Badu come the Yang Sinke Minister Chia looked on the state Langaki Magotong official singing me from Pang Tokuna Tautoga to the Lake Traversing Amazon Awabatara Singing Makta Kari Toba Yabaki Habadukum the Kanaki Minister Secretary at the Pang Toki Pami from Aduloy of Matung the Minister Masamak to Bulgit Talk from Adu Hak Tang and a certain of people Madu Yansenke Minister Pamising the High Minister Pamising the High Nasiki Labak Tiba Taudogadu the Lake Traversing Adugi Imang Manuna Nagahuri Bawa passing the Langaki Maketi Sarugari Haike Minister na hai thawdok asigi matang da lengaki official singkami from Pang tok tuna laki draba singi mung manungda lupa lak manga ex gracia piragani asok pasing da lupa lising yang kai piragani thawdok adu da sok laba singi anha layingi asang basen bang kudimak lengang na pugani Minister na makata na hai hausi NDRF SDRF Manipur Fire Service Army amasung kunja sin da thawdok thokpham adu da rescue operation chathari NDRF ki ahen team anisu silong amasung silsar dagi kaure Minister na mafam adu da chatu na manak nakpa Mioi singu unat na wali sana ba kaloy na miyaw na mi kan pagi thabak ta saruk yamin adu na mating pangkiba adu ki namak ta su thagat ba phongdoki Minister ki khongchad adu da Rajya Sabha ki MP Laisem Basana Jawba Hill Areas Committee ki Chairman de Gangmai Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar Administrative Secretary Singh Army ki makok thongba official Singh amasong Manipur Police ki makok thongba official Singh chu saruk yakhi Amarom da Minister Secretary ki Assistant Secretary Nailen Thang Teliana Kodek Piduna Tadorakba Cherol Nahai Taudoga ki Pibam Yang Sinaba Masung Mateng Pang Ba Mikan Ba Masung Ipaw Pau Nadabagidabag Dr. A Singlen Komba Ngangom Utam Bandi Singh Konthausam Elgit Chandra Sulaiman Daulat Khan Bo Hawkre Luina Mithiba Amasung Kanbagi Tabak Kamari Lena Ipaw Pau Nadabagidamag SB Nonegi telephone number 830-848 6828 Amazon SDO Housing 841-4876-531 Relief ka Marilena Vahiram Gidamakta EEDRDA ki telephone number 700-500-344 Haxel ka Marilena Vahiram ki matang da DMO None ki telephone number 8730-935-885 Loina na control room ki telephone number Oina SDO Housing ki mobile number sing asida paw phorok pa yagani haire Tawdok thokli pa mafam adu da Tamenglong Assembly Constituency ki MLA Jangmel Lung Panbai chu tawdok thokfam adu da laktun oiriba fiba madu hak thengni na Yangchingre Tawdok thokli pa mafam adu da General Officer Commanding in Chief Eastern Command Lieutenant General RV Kalita amasung GOC Spear Corps Lieutenant General R CD Wari su mafam adu da jangsin na fiba Yangchingge Makatarakwa atop pauda Jedendro Sakot Pasinga Nanau Misiki Semkiba JAC Gazara Court ki complex tong kanakre Police custody the Lake Davani Hiva Arampum Nanhau Misi the General Equus Jedendro ki Bell application among Asiso District and Sasan Simpal West Nayaba Pikidre
एग्रिस की काउंसिल की मैके की थारक वेल एप्लीकेशन दो खन्ना पद मैके अनिबा की मियोई सिंग सारू याके पेटेंसर अमदी एग्रिस की मैके की थामलप वफम सिंग निंगथीना ताराब मतुंग द कोर्ट की मैके की मखा ताब हियरिंग चथनदब जुलाई 12 द मतम लेपके मिसी असी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाखलब मतुंग द मखा ताब हियरिंग पांगथोकनी हाना स्कोर न थामके लोडना एग्रिस की काउंसिल थारक बेल एप्लीकेशन अदु अयाब फीगिदे अमरोम द वेल हियरिंग असिबु खन्नबा यावबु लाकपा मैके अनिमकी मियोइसिंग की मरक्ता खन्नबगी थबोक अमा सुथोके हियरिंग असि लोरबा मतुंग कोर्ट तगी थोरकपा मतमदा एक्विस ओइरबा एसआई जिडेंद्रो की मुंग मनुंग की मियोइसिंग अमदि लैकिदबा आरामबम नानाव की मुंग मनुंग की मियोइसिंग की मरक्ता पासदबा वहि कोंदा सिनबा यावी हाइदुन लाव खोंदुन nghe खन्नबगी फिबा ममा थोरके बेल गनबा दु लोरदुन कोर्ट मनुंग दगी थोरकलगा कॉम्प्लेक्स असि की मनुंग द नानाव की जे असि की मियोइसिंग लैनाके मदांग अदुदा कोर्ट मनुंग द लैरिबा जितेंद्रो की मुंग मनुंग की मियोइसिंग चु थोरके लोइनना तांजा अदुदा मैकी अनि की मरक्ता लाव खोंग हरक्तन खन्नबगी फिबा ममा लाके अदबा मतम चाना मफम अदुदा लैरिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसडीपीओ न लुचिंगबा नुपी पर्सन जावबा कांगबु अमा इरांग अदबा निंगथीना लाक्सिंदुन मैकी अनि की मरक्ता हेना आसोगपन जहन खिदे तुंगदम मियोइसिंग अदु कोर्ट कॉम्प्लेक्स तगी तांथोके सिंगल यूज प्लास्टिक ngasi dagi thinglagani amokok sinaba yaba plastic ki polam sing lebaga sigi mafum punamak ngasi dagi thinglagani masika loina na technopol district ki hoina athingba asina konjin gadaba polam sing law thokre technopol ki deputy commissioner thoki ba cherola man hai district asta manmar dagi plastic ki khaw pusilak pa yara roi district asta micron homputra manga dagi hena paba cherang khaw amada sinaba yara roi लोइना मथंगी सही लिसिंग अनि कुलुम दोगी जनवरी अमदगी हौना माइक्रोन चामकुन की मखादा लैपा चेरंग खाव अमद सिनबा यारारोय मसिदा सुनतना नाकोंग सेंगतोना प्लास्टिक की चई बेलून की प्लास्टिक साबा मखो प्लास्टिक की फिराल मिठाई की मखो प्लास्टिक साबा आइसक्रीम की स्टेक आगे अमगद सिनबा प्लास्टिक की पोलम सेंग प्लास्टिक कप प्लेट ग्लास चमच थांग स्ट्रो ट्रे चेबाव की मखुम चुरुट उपु अमदी माइक्रोन चामदगी हेना पावा प्लास्टिक की बैनर अमद सिनबा यारारोय हारे सही तरह मरी की अंगांग अमताम थीना फोकीबा मरी जेल यौग्रे थासगी निफान की नुंगथिल पुंग मरी मक मिनट जंखाइरोम ताबा द्वाइदा सही तरह मरी की माइनर ओइबा अंगांग अम उरिपोक असोम लेकाय ता ताम थीना फोबीग्रे हाइबद सेनबा लेकाय असिदगी थोइदिंगजम मनोरंजन सही कुन गतरुक थोइदिंगजम आर्ट सही कुन गनि थोइ थोइदिंगजम चित्ररंजन सही कुन गतरुक अमसुंग उरिपोक पोलेम लेकाय दगी बोरिस हिजम सही कुनरा सीजेम इम्फाल वेस्ट न जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीबदगी एक्विस मरी मक सीजेल यौग्रे थाउदोगसी मतंग द माइनरनी अरबांग असिगा पोक मफान इम्फाल पुलिस स्टेशन द कंप्लेंट अमलान खटके कंप्लेंट अदुना हरिबदी महाकी मसानुपा असि उरिपोक असोम लेकायदगी बास्केटबॉल ग्राउंड द सानब लोरबा मतों साइकल अमा अंगांग असिन हुरानदन द योंथोखरे हाबगदमक एक्विस ओइबा मियोसिंग असिन मसानुपा बो तामथिना फोकीबने हाइरे पुलिस ने एक्विसिंग असि फारबा मतों ड्यूटी मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट द पथोके ड्यूटी मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट न मरी असि ngasi फोबो पुलिस कस्टडी रिमांड पेगे रिमांड अदु लोरबा मतुंग द पुलिस ना एक्विस मरी बग जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेहर के मंगासी सीजेम इम्फाल वेस्ट द पथोरके पुलिस ना निरकपा रिमांड अदु की मथकता एक्विसिंग की काउंसिल न सु सीजेम इम्फाल वेस्ट द रिमांड अदु ऑब्जेक्शन फाइल लान खलके नगलनी मके सबमिशन सिंग को न तारबा मतुंग एक्विस मरी बग जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे अन सीजेम इम्फाल वेस्ट न दावथोके रिमांड अदु दगी मरी बग ngasi यल यौखिबने Manipur Emerging Business Ecosystem category da challe kumja lising ani kungi oina business reform action plan BRAP chanhan bada jumpham moipa state singa masung union territory sing assessment lauthok pada Manipur na emerging business ecosystem ske category da sanbangam le haire union finance minister Nirmala Sitharaman ngasi New Delhi da business reforms action plan 2022 gi Action Plan 2020 की मखा स्टेट यूनियन टेरिटोरी के असेसमेंट लाउथोखिबदुदा आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा कर्नाटक पंजाब तमिलनाडु अमसुंग तेलंगाना टॉप आईसीबर ओइरे अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश ना आईसीबर कैटेगरी की मखा लैरे अमरोमद असम छत्तीसगढ़ गोवा झारखंड केरला राजस्थान अमसुंग वेस्ट बेंगल ना एम्फेयर्स कैटेगरी लैरे Andaman and Nicobar, Bihar, Chandigarh, Daman and Diu, Delhi, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Puducherry, amasung Tripura na emerging business ecosystem category da leibangam khibani. Assessment laukthopagi thormadu da Nirmala Sitharaman hai kumjali singa magasa pan marhutra mathoi dagi haudan reform singi bawng matauda ahong purpangam ke. Hauju paikhleba reform singa si responsive reforms ni masigi pandam de system sinda kari phaganan bangamba amasung
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤꯌꯨꯁ ꯒꯣꯌꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯀꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ एविडेंस बेसदगी सेमखी BRAV एक्सरसाइज की मथौसी अमना अमगी अफबा थौसिंगदगी तामसिनबगी चनबी अमा लहेनबा अमसुंग इंडिया बु मालम सिनबा थोंगबदा ख्वाइगी पामनरबा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमा ओइबा ngamaननबा पांदमगा लोइनरा स्टेट अमरी यूनियन टेरिटोरी सिंगदे लैरिबा बिजनेस क्लाइमेट फगननबने मियामना ऑनलाइन की खुदांगदा पोट लैबदा सेक्शनबगी मतम ओइरे आईएसडी गांगते मियामना सोशल मीडिया न चिंग याउना ऑनलाइन की खुदांगदा पोट लैथोक लैचिन तौनबा मतमदा लाना सेल लाथोखिबना चिंग बसिंग थेगनारी मासिन मरम ओरगा मियामना सु पोलम सिंग हसि लैबदा सेक्शनबगी मतमदु ओइरे हान मणिपुर पुलिस की आईजी एसडी गांगतेना फोंदोकरे ngasi harba manipur rifles ki officer club da pawmi sing kunaba amada magna hai social platform da fort johnson nar kanam thak tawduna sel lakthok lamba rajasthan dagi fraud star adi manipur gi cybercrime police station ki SIN bobon chandrana lusingba kangpu amada chatuna jun kun gamari da bhagat pangamle police na phagalaba fort star ani adudi rajasthan gi karali village dagi zakar khan sahi kun kamaga amadi khol asimakda dagi fakru sahi kun kamapan ne मगोय निबाग राजस्थान पुलिस के खुसम ददुना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मणिपुर के कांगपु अमना फागत पगाम खिबने अरान बमोंग दथा जहंदुना यामलब सेनफम लौथोखरे अन पुलिस स्टेशन असिदा लमदम मसिदा की मियोय अमना सही असिगे जुन तरागा तरेत अइबा कंप्लेन अमा तौरखि मांगना पिसिलखिबा कंप्लेन अदुदा हाय इम्फाल एयरपोर्ट द CISF ओइना थबक तौबनी अन मसक ताकजबा मियोय मन सोशल मीडिया द महाकी पोस्टिंग मफम होंगबना बरम ओरगा इमुंग मनंगे पोलम सिंह योंथोलगे हाना थागलक पथेंगनखि तुंगदा कंप्लेन असना फोन जोनना बथागलकलिबा मि सिगा पाव फाउनरबा मदों थेंगांग नाइना मांगना थागलकलिबा अदु लैनना बगिदमक यामलबा सेनफम सिंग अदु बैंक अकाउंट की खुदांग दा हाबगे लमदम सिगी मियामना सोशल मीडिया दा थागलकपा असिगुम सिंग असिदगी सेक्शन बियो लोइनना यारिबा मखै सोशल मीडिया दा मसा मसागी आइडेंटिटी कार्ड सिंग मरुवैना आधार कार्ड पान कार्ड सिंगबा थागतपिगनो हाइगे पुलिस ना फागलबा मियोय अनि असिदगी मखोना सिनरबा मोबाइल फोन याउना सिम कार्ड सिंग चु फागले लोइनन मखोइना अरानबा थबक सिंग असि चथबदा सिनबा वरमगनि सिंगनबा बैंक अकाउंट अनि पाउमी सिंग उनबा अदुदा DIG इंटेलिजेंस अमदि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की SP सु यावके अबदे फ्रेज तौसिलक थमखरे लगा की ऑर्डर द अनोबा वै सिंग सिनदुना वनथोक अनि थोगनबसि अथोबदा ऑनथोक फियु कोटा मणिपुर लगा न थोकिबा ऑर्डर अमना AGP बु ग्रेड वेदा ऑनबीबा असि नुंगाई बफावे अदब ऑर्डर असिदा अनोबा वै सिंग सिनदुना वनथोक अनि थोगनबा अमदि लैरिबा अवरपा अमदि सेमदोकपदा वनथोक अनि थोगलिबा सि अथोबदा ऑनथोक फियु हिरामस द काउंसिल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन कोटा ना जीबी मिफम फम दन बरी लेने पसंद मेमोरेंडम बिसिलागने हाइरे मणिपुर प्रेस क्लब दंगासी पांगथोकिबा पावगी मिफम द कोटा की कन्वेनर लाइसम जोगेंद्रो ना मखाताना हाय कुमजाली सिंगनी तरागा मपन की जुलाई द थोकिबा रिवीजन ऑफ ए ROP असि सेमदोकपियु अन डिमांड तौदुना लाखे अदबा थासी कुनगा मपन दलेगान ऑर्डर थोकपा अम्मा खरा मखै सेमदोकपिरपसि थारामनोगे थोली बॉर्डर असिदा सेमदोकदा वफम क्या अमा यावरिबा असि लेगाना मियंग चंगबिदुना अथोबदा सेमदोकपियु ओजासिंग ROP लिसिंगनी तरागा मपन असि सेमदोकपियु अन डिमांड तौदुना लाकपा असि सही होम फरकले पंडोल लेरिबे इशू असि खरा मखै लेगाना वरोइसिन पुरकले ओजासिंग द कुमजाली सिंगनी तरुक्तगी हौना मतम छांगना अवाबा कया मयुक मदुना लागली मसिगी सुमदक्ता ओजासिंग ब डिमांड खक्ता तौबा हिवा मथौ मसक खंगदबो ओइनासु ओबिदुना लागले लेगाना थोगिबा ऑर्डर असिने इशू असि वरोइसिन खरा पुरकलबसु मपुंग फाबदि होइते मकादना खोंजंग चंगसिनदबा चेपाव पिबा ओइना थोगले लेगा की ऑर्डर असिदा चममना बफम कया अमा यावरी ऑर्डर असिदा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE असि खंगबसु मानबा अमदि खंगदबसु मानबा की मामी तारे हायर सेकेंडरी की थाक फावबदा लैरिबा ओजा असि लेक्चर ग्रेजुएट अमदि प्राइमरी ओजाने लेगा की ऑर्डर असिदना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT ग्रेजुएट अमदि प्राइमरी टीचर हाइना थोगले क्वाइदगी नौबा RR द लेक्चर हाइना लैख्रबा पोस्ट असि की महुता PGT हाइना मिंग होंगदोगले लेक्चर असि PGT द ओनबदा जानिंगदबा लैते NCTE की कंगलोन की मखादा लेक्चर असि PGT हाइना ओनबो रबदे NCTE की फ्रे स्ट्रक्चर असि पिफम थोगे अथवा मणिपुर द NCTE की कंगलोन असि मफुंग फाना चनद्रिबासि करी मरम गिनो हाइबसि असोबो वंगम ओइरी NCTE की मखादा पीगदबा फाइल स्किल ना थैदुना थमलगा काउंसिल असि कंगलोन खरा खक चनहनबासि यानिंगदे मसिदा नतना प्राइमरी अमदि ग्रेजुएट ओजा की टाइम
स्केल असी चाही तरागनी थोइद पीबो ओजा सिंग प्रमोशन पीदबा इंक्रीमेंट फाजिनोना थंबसी जानिंग दिहाइगे मांगना स्टेट असिद ओजा ब मिराई बिदुना थमरी लिसिंगनी तरुगी पे इम्प्लीमेंटिंग सेल PI सिने थदोक तलबगा मरी लेनबो ऑर्डर ऑफ एजुकेशन की कमिश्नर डायरेक्टर थोक्तुना चाही तरागा तरुक सुक नौजा सिंग बुहानदोना लाकबने ब्यूरोक्रेट अमदी एजुकेशन चाखोरन बाहाबस तमियंग थंबीदबा सि ओजा सिंग यावाबने सेक्टर असिद कथोक्तुना थबक तौगदबा लम असिद तोयदोक हेंदुकना खंगबा मियोसिंगबो डिपार्टमेंट असिगे मकोक थोंगपो हेना थौ बुहानबियो ओजा लाइट्रबदी खुनाइगी तुंगलम चल लेरोय हाइगे मखा तरकवा अतोप पाउदा ओडेफोर मियाद चेनब सिंग सीबगी दंडी पीनदब इमुंग मनुंगसु सेक्युरिटी पीनदब victim की मचान डिमांड तौग्रे आउगी वलेबा पुपन मिद राजस्थान की उदयपुर टेलर अम्ब थांगना चांदुना मसुंग लेंदुना हाटखिबगी थौदोक चेनरिब मुस्लिम गी मियोय अनि अदो नोंथेल फोबोब फारसी तौदुना हानदब victim की मचान फान नंबर लेदब सिंग डिमांड तौग्रे लोइनर मखोयगी इमुंग मनुंग लेरिव ट्रेड दु येंगलग सेक्युरिटी पीपीनदबसु राजस्थान गवर्नमेंट तक्सनग्रे victim की मचान फा यासना फोंदोखिबदा मियाददु सत्रजिंगी ममंगदा मागी मफादा थ्रिटन क्या तौरख्रबसु पुलिसना मतम चाना सेक्युरिटी पीखिदे मधुला लेबक थिबा थौदोगदु थोखिबने हाउसिंग मखोयगी इमुंग मनुंग लेरिव ट्रेड दु येंगलग भाग मसा यावना इमुंग मनुंग की मियोसिंग की सेक्युरिटी पीगदबने मियादसिदा चेनरिब मरा लेबा मियोसिंग दु नोंगैना कापतुन हाटफना तगना फारसी तौदुन हाटकदबने victim की लोइना बी जासोदना सुंगरांग मरा लेबसिंग दु फारसी तौदुन हानदब फोंदोकपा लेख्रबने यासादुगी जासोदा की मैकेदगी फोंदोखिबदा माकी मपुरबेदा थ्रिटन क्या तौरखिबा अदुना नबदी क्यानि थबक सुखिदे मसिन मरम ओरक पुलिस द कंप्लेंट तौखिबनी अदुवा पुलिस न करिगम थबक अमदा लौखिदे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत नंगसी victim family का उनाग्रे लोइना द victim की इमुंग मनुंग द सेल की तेंगबांग पीबगल लोइना इमुंग मनुंग की मियोय अमा मसागी क्वालिफिकेशन के चारब थबो पीगनी अनसु थाजाब पिरखरे अमरोम थौदोक असिग मरी लेनंगसी अयु राजस्थान की मफम क्या टांसन हुआंग लेके मियाद असिग मयुक्त उदयपुर जावलप मियामना सेफ्रॉन फ्लैग्स पाजन मास रैली सटके त्रिपुरा नुपी मचा अमबो रेप तौरगा हाटकेबद चेनब मियोय अमा सीबगी दंडे पीखरे ngarang yum sakai sanamida Tripura district kona Kali Kumar ko miyoy amana sahi mga hakta ngari binupi masa ambabo rep taurak hatkebagi thaudokta chenabagi dabakta sibagi dande pigre Kawai district court ki judicial magistrate Sankari das na thaudok adu ki matang da police na court da submit taurak ki tongan ba witness kuntra ga mga statement forensic jauna scientific evidence amasong postmortem report ado kona examine taurapa matung da accused adu sibagi dande pire aina lak thokibane Yaring adu ka mari laina APP Ajit Shankar na media da phongdo kibada accused adu na chathagi tamthiba crime sing adu kona ningthini hengchilaba matungda sibagi dande pi kibani laibak thiba thodogasi hokiba chahi lising ani kunbathoi ki February kungani thoi da thokibane Kawai district ki Teli Amura police station ki manung chanba doski village tagi chahi magarom thangari bi nupi macha do mafam khangdana mangkibadagi bangbarang ki miyosina police da complaint ama file tawrake Police na complaint adu ki matungin investigation chathabada victim adu manaknak jungle amadagi sina phangkibane loina da tawduk adu sinari ba miyo adu fara pa matung tha amagi manu de quiz adu ki matak da charge sheet file tawdun hearing ja thagibane court ki maigadi crime adu ga mari lena argument sing adu taraba matung da sibagi dante pikibane ngarang thengba court ki maigadi judgment adu lauthok pa matam da court ki premises da jamra pa miyo kana judgment adu ba yamna khawrang na ngai raga leina ke Loina da kona sibagi dande pire ana law thorkiba adu da miyamna apen ba phangdoke pan bajabadi hawki mars kun manga da khoi amasong belonia gi district court rape case da chena ba miyo ani foxo ek amasong IPC ki tongan ba section sing makha da chahi kun jail da phadok pi khrabane tawdo gadu equis ani adu na nupi masa adu hawki ba chahi lising ani kun mathoi da rape tawroba matong tawdo gadu atopa sing da haidor pa tara badi hat kani ana ki han bada gi victim adu Wakal laina narak bada ki hostan da pukatu na lekenda bada rape taw khre habadu khangla ki bani haire communal oiba yabba paw santuk lo bami ama police na fare Puru masal gi marak da nungaina da bathodok sing thokalak wa yaba aran ba paw santuk lo bami ama police na fare haire Assam gi Lakhimpur district gi ngasi kangluk naiba aran ba paw santuk lo bagi da bata police na fare bami adu ki mame Siranjit bordo loi kawi mag Assamia yev mosa mans ki lusing ba amane North Lakhimpur da leiba street pander amada sinan dukan phamba tribal amabut athiba waiwata sina duna saikiba kalwena na bhake dukan ado amanga ta thogan gi tungda mahko mafam adu da amukhana sanglakta na bakangan ki tawdogasi ki video ama social media da viral chalakhraba matong Lakhimpur police na case amala khutuni youth organization YM gilusing ba asiba bhagat ki bani haire maka tarakwa atop pau amadana Congo da rebel sina kidnap tawkhrabi nupi amabo mi thongalaga namduna pijakre UN
Congo the rebels na kidnap daukrabi nupi amabomi thongalaga namdona bijakre aina Congolese rights groups na United Nations Security Council da phangdokre. Women's rights group Women Solidarity for Integrated Peace and Development and fi adugi wari adu lan thok le panopok thang Congo ki matang da member taramanga leiba Security Council da pike ba warol da phangdoki bani. UN Security Council asina Congo da regular briefing amachathaki housing government force amari rebel group sing marakta me thagi atheng basaruk ta ghauraga akan bamong da khothona ri bani haire losengen haike bada CODECO gi maritime sin kidnap tawki bana pi adu hana fakra imung manung ki member amagi thadok mal oiner baransan pe basat ki matam da thawdo gadu thoki bani haire nobi asna raj group da phongdo ki bada mak mafam adu than kar rep tawki bani masigi matung tarapda nupa amari militant singna Mangak da thang na len tuna halaba matung matibong badan sing thok laba matung mangoda thongna da bakhanga laki rebel singa tuna mangoda ising patra ani ka pirak laga thongna da bakhangan ki mangna mi thong laba matung mafam atu da leiba pandi sing atu da pijaki haire lo sengken hai ki bada mit khani ki matung tarak pada thot thadoraki adu manam orim da han ki lambi da atopa militant group amana kidnap tawr ka hanjin rape tawki bani haire masida zumbak pu amu pi thonga laga sahan ki lo sengken ani sub militant group atu ki maming matha da sing badi phongdo ki de CODECO gi mai ke de hiram adu gi matang da kari gumba comment amata pirakide CODECO amadi khulai 5 militia group kya gi manung da amwari bane rebel singas na Congo gi minerit marang kaiba kaina leiba lamdam adu da matam sangna gi waina kodhongna duna lakhi bane conflict adu myu cha kya sigre adu ga myu million kya amala lefam safam lain ki de Congo ge army na sumetha gi ateng basaruk ta gi horaga M23 rebel group singa akanba maung da khuthok na duna lakhi bane English ngani tara gani thoi amadi lisingani tara gom doi gi matam da lalau satharak raba matung tarak pada M23 rebel group asina offensive sa duna lakli bane Nongpok tangpa Congo gi lamdam asra rebels na kidnap tawraga mi bo hathok pi ba mati ransom tan bagi thong sing adumak toina chatadun laklaba thong amawari haire Sandoi hunbang ablak tabadagi matai manau sijakre Assam ki Vazali district ta leiba matai manau mingwandagi pusiluba sanpham jenge sandoi hunbang ablak tabana marmoraga masama ki mebunda thawi yanduna siramle haire police ki report matungin laikitaba matai manau adugi mameng Dilip Kalita sahi yankai ga manga amazong Konjalata Kalita sahi yankai ni Manang nakpada leiba Mioi sina phongdorak pagi matungin Dilip Kalita Bagamrada pharmacy store ama hangdona leibani Mioi kharadagi yamla basan phamsing pusiluraba matung Mathoi hunbang ablak tabadagi matai manau ani edu mayong gi saksang da thawi yanduna sirambane Thawdog adu thopagi paw hek phangbaga police person sing thuna yangna mafam adu da sangsin duna thawi yanduna lairi baksang sing adu balaw thaduna kanana bahona ki adu bamakhoi hana situna leiram ki bani haire makatarakwa atopa Manipur gi pawda health card safa thengre official oida balana agent sing abadi NGO sina lenga ki aba yawtana chief minister gi haksel gi tengbang CMST amasung pradhan mantri jan arogya yojana PMJAY gi health card sabada ateng bathangre Manipur lenga ki health services ki director ke rajona thopa public notice aman hai lenga ki ayo yautana lanai NGO sing amadi official oida ba agent sing na CMST amazong PMJAY gi health card asi makhoi masagi oijaba kharaka ki sabgi paw amazong Hiramasi ka mari lena ba video sang social media da thagat pagi paw thengnare asing ma thong asi Manipur lenga state nodal cell amasung state health authority na haksina lawe Maramasida ISA enrollment operator amasung common service center singna singba official hoida ba agent lana NGO singna CMST amasung PMJAY gi health card sabada mari lena ba authority sing habadi CMST gina health services ki director amasung PMJAY gina health state health agency ki CEO dagi abalaw gadabani Aksal ki karase sana bagi nama gyam rabada imu amagi mi amana songsoi soidana enrollment counter na dragna common service center sing desat kadabani overform sing asing hak ta pamari lena ba NGO na dragna official oida ba agency legal action power logani hare notice aduna makatan high official oida ba agency NGO na dragna CSO singi Mioi state health authority na dragna state nodal center ki mangjong na aba yautana miyam tin ba function da zu harba health care sing habadi CMST amasung PMJAY ki card yentok ba yaroi loinan haksan ki casting asigida magta enrollment tawna na pamiyam da khangan boina social media da video clips sing thagatuna publish ti tawbusu yaroi karigama tawrom labadi official oida ba agent amadi NGO sing adugi matakta cybercrime yaki makada legal action lawgane amrom da kanaguma Mioi sing na CMST amasung PMJAY ki matang da ko pamarol khangnik labaso
toll free number 1800103215 natragana Janims Rims District Hospital Sing amasung Directorate of Health Services ki CMST amasung TMJAY gi counter da hakthengna chatuna khangbiu anasu notice aduna makhatari mari positive oire Manipur da hokipa numit khani asta covid positive oi paleptana thengna klipa asigi makha chatharpa oina ngasi jemi humbudara dari test tawada mi mari positive oi ba thengna tuna positivity rate 5.2 yaukre loinere active case kun yaukre COVID-19 common control room na thadorpa cherol amagi matungina hokipa pung kun mari asida nauna positive oi ba thengna krapa mi mari adu Impal West dagi ahum amasung kang popi dagi amane lam kopsin pasing tak thongna na ba khana nai na kre Kaksing gi lai oikrava ipa ipu sing tungi mirol gi khanduna state land lamlim oina thambiram lam amati mafam kya nongmo nomagi lanai mioi kya na kopsi lagliba asi tak thongna da ba ke patang da kaksing municipal na hen ba miang thamduna kaksing gi marwoi ba CSO singa apun ba mipam amanga si council sing bipun sang da pang thokre Kaksing municipal council gi caretaker chairperson na khodik pitun da tha dorpa cherol mana hai ngase gi mifam adu da jana ki warip sing adudi auji kaksing gi tongan tongan ba mafam sing da leriba style line sing da yum abde amadi infrastructure kya sajilak pa si athu bat mari lena boloisang sing ga tanaraga asumba asengba khangtok minaraga state line sing amtoina khangtok minaji state line sing da kanglon lan hakdam khopsin ba madi yung kai infrastructure na sing ba kya sajilak ba si mari lena department sing da lakolak pa khongthang da leriba organization sing da amatoina mafung phana sakon minapa made State land sing asik kanan bo hona bada mafung phana sakon minapa aina su yana ke ngasi gi mefam adu da hojik kaksing municipal council na lawriba thawdang asi pa apen pa phongdok pa galoina council sin makha tana development gi paikalok pa thabak tawram sing da su amatoina lairiba civil society organization sin mateng phangba aina yana ke ngasi gi mefam adu da kaksing gi tongan ba club CSO taragani fund hen bagi miut sing na charuya ke Aribida content sing asigi mar uiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yengbiriba punama pathaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe tobi dibesina subscribe tobi rombaloina like and share tobi su kawbi ganu punamakbo amukhana thagasari